Ibihe byiza mwese mukurikiye Umusanzu Media TV, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru reka tuyahere hano mu Rwanda, aho mu karere ka Bugesera umwana w'imyaka 12 yagiranye amakimbirane na mugenzi we bangana bapfa supadipe birangira ahasize ubuzima. Abaturage bo bakaba bavuga ko abo bana bari bamaze umunsi wose basarura ibishyimbo mu rugo rw'umuryango umwe muri bo, nyuma yo gutaha umwe muri abo bana aho yinjiye mu nzu abona supadipe arayifata arayinywa. Mugenzi we ngo yahise amubaza impamvu ayinyoye, maze havuka impaka zakurikiwe n'urugomo, aho umwe yakubise undi ngumi muri Nyiramivumbi. Abatangabuhamya bakaba bavuga ko uwo mwana wakubiswe yahise agwa hasi ahita agira ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Abaturage n'ababyeyi bihutiye kumujyana kwa muganga, bamushyize kuri moto bamuhambiriye mu mugongo, ariko bageze kwa muganga basanga yamaze gupfa. Naho mu yandi makuru, abagabo babiri bo mu karere ka Musanze bafashwe barashinze uruganda mu rugo rwabo rwakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge izwi ku izina rya Muriture, bafatanywe litiro zirenga 1250 z'izo nzoga maze ziramenwa. Bafashwe na polisi y'u Rwanda mu bikorwa bigamije kurwanya ikorwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge. Aba bombi bakaba bafatiwe mu murenge wa Muko, mu midugudu ya Bugese yo mu kagari ka Mburabuturo na Susa ayo mu kagari ka Kivugiza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Ignace Ngirabakunzi yavuze ko bakora izo nzoga kenshi batazinywa kandi bataziha n'abana babo, aho yavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bahagurukiye kurwanya ibiyobyabwenge byujuje inenge, kuko kubikoresha bigira ingaruka nyinshi, bityo kurwanya ababikora bikaba ari inshingano ya buri wese. Abafashwe bashyikirijwe inzego zibishinzwe kugira ngo bagirwe inama yo kubicikaho, ndetse hanakurikizwe icyo amategeko y'u Rwanda ateganya ku bakoze ibyo bikorwa. Akarere ka Musanze ni kamwe mu hakunzwe gukorerwa inzoga nyinshi z'inkorano zigahabwa amazina atangaje, akenshi ajyanye n'imyitwarire igaragara ku bazinyweye, harimo Muriture, Nzogejo, Mutaragweja, Umufwi n'izindi nyinshi cyane. Polisi irasaba abaturage kwirinda kunywa ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge, kuko ababinyweye bakunze gukora ibyaha byiganjemo urugomo, amakimbirane mu miryango n'ibindi, bagasabwa kubicikaho cyane muri iyi minsi mikuru kugira ngo badahungabanya ituze ry'abaturage. Dukomeje aya makuru kandi, ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buratangaza ko igipimo cy'abaturage bishimira serivisi bahabwa cyavuye kuri 72% kikaba kigeze kuri 80%. Mu nama mpuzabikorwa y'akarere ka Nyanza yahuje ubuyobozi bw'akarere, inzego z'umutekano, abayobozi b'ibigo nderabuzima, abayobozi b'ibigo by'amashuri, abakuru b'imidugudu n'abandi, umuyobozi w'akarere ka Nyanza w'agateganyo Patrick Kajyambere yabwiye abitabiriye iyo nama ko bishimira ko igipimo cya serivisi ihabwa abaturage cyavuye kuri 72% kikaba cyarageze kuri 80%. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yashimiye uruhare ubuyobozi bugira mu iterambere ry'abaturage b'akarere ka Nyanza, kugira ngo umuturage akomeze kuba ku isonga bigizwemo uruhare n'imiyoborere myiza. Muri iyi nama mpuzabikorwa y'akarere ka Nyanza hanahembwe inzego zitandukanye zitwaye neza kurusha izindi, nk'umurenge wa Busasamana wahigise indi mirenge, akagari ka Kavumu gahiga utundi, ikigo nderabuzima cya Kirambi kiza ku isonga mu rwego rw'ubuvuzi. Dukomeje aya makuru kandi, reka tubabwiye ko umunyarwanda Jean Paul Micomyiza woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede yatangiye kwiregura, avuga ko ibyaha arerwa bifitanye isano na jenoside ntabyo yakoze nubwo abishinjwa. Micomyiza yabwiye urukiko ko yiswe interahamwe, kandi interahamwe zaturukaga mu ishyaka rya MRND. Micomyiza kandi yabwiye urukiko ko yari umukinnyi ukomeye muri volleyball na basket ndetse na football, bityo kuba abantu bamumenya nta gitangaza kirimo. Yabwiye urukiko ko abamushinja bavuga ko yari afitiye urwanga abatutsi ubwo mukuru we yari amaze kwicwa. Micomyiza yabwiye urukiko ko atari kugira urwanga abatutsi ngo ajye gukina ku Murindi na FPR. Micomyiza kandi yabwiye urukiko ko yashatse kwinjira mu Nkotanyi ubwo bari bagiye gukina ku Murindi barabyanga, akanavuga ko urukiko rwamwambitse isura itari iye, kandi abatangabuhamya bamushinja batamuzi. Mu rukiko yerekanye ifoto y'umugabo ngo ubushinjacyaha bwashakaga witwa Micomyiza Jean Paul alias Mico, aho yababwiye urukiko ko uwo bashakaga atamuzi, ndetse agize amahirwe nawe yamubona. Mika Ruranga Salomo, umwe mu banyamategeko
abanyamategeko babiri bunganira Jean Paul Micomyiza yabwiye urukiko ko umukiriya we atashoye interahamwe kuko nawe atari interahamwe. Salomo kandi yabwiye urukiko ko Micomyiza atashinze bariyeri aho kwa Sengoga hari irondo kandi iryo rondo siwe warishinze. Biteganyije ko uru rubanza ruzakomeza tariki ya 11 Gashyantare umwaka wa 2026. Mu yandi makuru, mu karere ka Ruhango umugabo witwa Nzabahimana Osire biravuga ko yari agiye kwiba inka bayimutesheje ashoza intambara baramukubita kugeza ashizemo umwuka. Byabereye mu mudugudu wa Kabare, akagari ka Buhanda, umurenge wa Bweramana. Bamwe mu baturage bakaba bavuga ko uyu Osire yinjiye mu rugo rwa Minani Auguste akingurira inka ye ashatse kuyisohora. Minani arumva byuka amukurikiye batangira kurwana kugeza ubwo yatabaje abana be baramukubita kugeza apfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana Nsanzimfura Jean de Dieu yavuze ko bakimara kumenya iyo nkuru biyambaje inzego z'umutekano kugira ngo zitangire iperereza ku cyishe uyu mugabo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yemeje aya makuru avuga ko inzego zibishinzwe umutekano zahageze kandi kadegereje ibiva mu iperereza batangiye gukora. Gusa bamwe muri aba baturage bavuga ko muri uyu murenge wa Bweramana ndetse n'uwa Kabagari bihana imbibi mu mezi abiri ashize ubujura bumaze gufata indi ntera kuko abajura bamaze kwiba inka 8. Icyakora nta rwego rwa leta rwabyemeje. Mu gusoza amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, tugeze mu mpera z'umwaka wa 2025 tugana mu mushya wa 2026, aho muri uyu mwaka turi gusoza u Rwanda rwabayemo ibikorwa byiza bitandukanye kandi bikomeye. Cyakora n'umwaka usize hari benshi b'amazina azwi mu nzego zitandukanye babuze ubuzima, ibyasize agahinda n'umubabaro mu buzima bwa benshi babakundaga. Ni amazina arimo abayobozi, abazwi mu by'umuco, mu mikino n'imyidagaduro, mu mirimo y'igihugu no mu rugendo rwo kwibohora no kwiyubaka ku buryo budashoboka ko amazina yabo yazibagirana. Muri abo harimo Lieutenant General Innocent Kabandana, Ingabire Marie Immaculée, Ale Mukurarinda uzwi nka Ale Muku, Jean Lambert Gatare twamenye cyane mu bijyanye na siporo, Aissa Kirabo Kakira ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu makuru ari kuvugwa muri siporo n'imyidagaduro, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye abantu by'umwihariko urubyiruko guhagarika imyitwarire yo guhora bagereranya abahanzi nyarwanda, cyane cyane abakunda guhanganisha The Ben ndetse na Bruce Melody. Ibi yabigarutseho abinyujije mu butumwa yashize ku rubuga rwa X izwi nka Twitter, aho yagaragaje ko guhanga umuziki ari urugendo rutoroshye kandi ko abakunzi b'umuziki bashobora gukunda abahanzi benshi icyarimwe batabashyize mu makimbirane. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje asobanura ko umuziki atari irushanwa ryo gutsindana igitego, ahubwo ko abahanzi bose bagira uruhare mu kuzamura isura y'igihugu no gushimisha abakunzi babo. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ibi nyuma y'ubutumwa bwashyizwe kuri X na Gisele wavugaga ati "Bwana muyobozi, murebe no ku ya The Ben atazarira mu gitaramo." Ibi yabivuze nyuma y'uko Minisitiri agaragaje urutonde rw'abahanzi b'indirimbo yumvise cyane kuri Spotify muri uyu mwaka wa 2025. Mu masaha make mbere y'ubu butumwa, Ambasaderi Nduhungirehe yari yashize hanze urutonde rw'abahanzi 5 n'indirimbo 5 zamunyuzaho. Kuri urwo rutonde hagaragaraho Bruce Melody. Ibintu byatumye bamwe bongera kubyutsa impaka zo guhanganisha aba bahanzi bombi. Guhanganisha The Ben na Bruce Melody si ibintu byatangiye ubu, ahubwo byatangiye kera kugaragara cyane ahagana mu mwaka wa 2021 igihe impaka zatangiye gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe abahanzi bombi bari bamaze kugera ku rwego rwo hejuru mu muziki nyarwanda, buri wese afite indirimbo zikunzwe cyane n'abafana benshi. Abafana batangiye kubagereranya bashingiye ku buryo indirimbo zabo zakirwaga, ibitaramo bakoraga, uko bumvikanaga ku rwego mpuzamahanga ndetse n'ibihembo bagiye begukana. Ibi byaje kurushaho gukara mu mwaka yakurikiyeho, cyane cyane umwaka wa 2023 n'uwa 2024. Naho muri siporo, Kitoko Likaho Faustin agiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport.
Reka aya makuru tuyasoreze kuyavugwa hanze y'u Rwanda, aho indege nto yihariye yari itwaye umukuru w'ingabo za Libya General Mohamed Ali Ahmad Al Haddadi hamwe n'abandi basirikare bane yakoze impanuka nyuma yo guhaguruka i Ankara muri Turukiya, ihitana abantu bose bari bayirimo. Abayobozi ba Libya batangaje ko impanuka yatewe n'ikibazo cya tekinike mu gihe indege yari iri mu rugendo rwo gusubira mu gihugu nyuma y'ibiganiro by'ingenzi byerekeye ubufatanye mu bya gisirikare. Minisitiri w'intebe wa Libya yemeje urupfu rw'abaguye muri iyo mpanuka ayita igihombo gikomeye ku gihugu. General Al Haddad yari umwe mu basirikare bakuru bakomeye mu burengerazuba bwa Libya kandi yagize uruhare rukomeye mu biganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye bigamije guhuza igisirikare cya Libya kimaze igihe cyariciyemo ibice. Abandi bapfiriye muri iyo mpanuka barimo umuyobozi w'ingabo zo ku butaka, umuyobozi w'urwego rw'inganda za gisirikare, umujyanama mukuru w'ingabo ndetse n'ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare. Turkiya yatangaje ko ibisigazwa by'indege yo mu bwoko bwa Falcon 15 yabonetse hafi ya Hayman mu majyepfo ya Ankara nyuma y'itumanaho ryari ryatakaye. Raporo za Turkiya zivuga ko indege yohereje ikimenyetso cyihutirwa cyerekana ko igiye kurwa kubera ikibazo cy'amashanyarazi, ariko ntibyakunze. Ikibuga cy'indege cya Ankara cyafunzwe by'agateganyo hatangizwa iperereza ku cyateye iyo mpanuka. Leta ya Libya ikaba yatangaje ko izohereza itsinda muri Turkiya kugira ngo rikore iperereza rifatanyije n'inzego zo muri iki gihugu cya Turkiya. Ni nuko nyasoje, kambashimire cyane mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, mukomeze kugira iminsi mikuru myiza.